Autostart je krenuo, vozači polako zauzimaju svoje pozicije, će sve to ceniti sudijski kolegijum u kombiju, s obzirom na veliki broj grla na stazi, ali svi se rasporedili 2, 6 grla u svakom od njih. I koliko to tako zaista i bude, koliko svi budu na svojim pozicijama, možemo očekivati uspešan start trke broj 4 danas, od koje očekujemo dosta uzbuđenja s obzirom na imena i broj grla na stazi. Zastavica je pala, trka je puštena, krećemo sa trkom Selektra Sombor, koju za sada vodi sa brojem 4 Samuraj LK sa Damirom Karanom. Tug galop za Lepog Miću, diskvalifikacija, grla broj 7, diskvalifikovano grlo broj 7, Lepi Mića, tako da molimo Branka Skenderovića da ga skloni sa staze. Damir Karan i dalje vodeći, manje od dužine prednosti na kontrapravcu. Velika konkurencija i velika borba iza, ali Karan održava tu prednost za sada na kraju ovog kontrapravca. Čini se da ćemo sada vidjeti promjenu na vodećoj poziciji. I dalje Samuraj LK sa Damirom Karanom na poziciji broj 1. Nema se Samuraj, ćemo da će izgledati sa snagom i disciplinom do kraja. Vidjet ćemo šta kaže sudijski kolegijum iz kombija. Za sada uzbudljiva trka i velika borba među 12 grla na stazi. Ovaj Karan i dalje vodi Samuraj LK na poziciji broj 3 sa 6 Lepinića. Dužina prednosti za Samuraja. Azibrd, grlo broj 6, diskvalifikovano zbog nečistog kasa. Azibrd, grlo broj 6, diskvalifikovano zbog nečistog kasa. Šestica, diskvalifikacija zbog nečistog kasa. Dalida Bull na poziciji broj 2 sa Dejanom Petrovićem, dalje vodeći Samuraj. Dalida Bull u napadu na poziciju broj 1 sa spoljašnje strane, ima još jedan napad i veliku gužvu sada na izlasku iz ove krivine. Vidimo i dug galop jednog grla koje će nije biti diskvalifikovano, i to da, Dalida Bull koja je tamo ubrzala i sada diskvalifikovana zbog dugog galopa. Ulazimo u završnicu trke Selektra Sombor koja nam donosi mnogo uzbuđenja i koju vodi Samuraj LK sa Damirom Karanom. Da vidimo imali snage do kraja, da vidimo šta kaže konkurencija. Pobjeda za grlo broj 4 Samuraj LK, velika borba za drugu poziciju između Petra Velikog i Aragorna. Vidjet ćemo šta će pokazati snimak ove trke koja nam je dala dosta uzbuđenja i koja nam je donela pobjedu drugu nizu za Samuraj LK sa